Okay guys, namsheweta ntlhela mi amukela ka Conspicuous Talents TV, home of talent and analysis under the banner of Conspicuous Media. A hi tlangi na genge, vito ni ri mutaka amukelani. So namuntlha ni ya bula hi HW Makhuvele na Nyeleti Girls. Why ni ya vulavula HW Makhuvele na Nyeleti Girls i ku va humese album leyi vitaniwaka DJ Brian. So DJ Brian i project ya HW Makhuvele leyi nga na 12 songs. From that 12 songs ku na 4 leti nga ti remix and then 8 ta yimbelela hi ndlela yeleyo. So HW Makhuvele artist ya tolo, artist ya khale. Loko vulavula hi vanhu lava nga sungula ku endla music wa Xitsonga ka malembe lama le ndzhaku na vito ra HW Makhuvele ri fanele ri nghena kun'wana kwala ka list liya. So HW Makhuvele va humese album ya voho leyi vitaniwaka DJ Brian hi nkarhi wa lockdown. Sweswi swi ta ku beriwa mavoko loko ti-artist to tala ta khale a va rely ngopfu ka ti-CD ku xavisa. Now HW Makhuvele yi humese album hi nkarhi wa lockdown, leswi ngo swi impossible ku xavisa ti-CD, so yi hlekete yini? Music wa HW Makhuvele wu koho online, leswi ngo a hi boheki ku wara hi ku ti-CD and all those things. And then loko u ri online u kota ku stream hi vanhu vo ku hambanahambana lava nga tindhawu to hambanahambana. For example, loko a no va kaya a ni nga ta yi kuma this project, but since yi ri koho online u kote ku yi kuma online. Ni vula leswi swa ku hina hi nga na ti-YouTube channel ya teka tinghoma ta vanhu ta ti-dump-a lani wa ti-stream-a even then ku va na ti-royalties leti yaku ka HW Makhuvele hi ndlela yeliya. So lexi nga mi encourage-aku xo platform yin'wana na yin'wana leyi nga na yoho ya ku stream music, hi ngo search HW Makhuvele na Nyeleti Girls DJ Brian even then hi sungula ku stream hi ndlela. By doing that i ta va kha i support-a HW Makhuvele na ti-artist letin'wana. If you're watching this, swi better ku mi implement the very same thing, mi yisa swilo swa n'wehe online. By doing so automatically music wa wena wu vita wu va wu copyright win. It means ku un'wana na un'wana u nga ta tirha koho and then you will get something at the end of the day hi ndlela yeleyo. So album ya HW Makhuvele yi twala kahle swinene, so a ni nge zi ni teka nkarhi ka yona cause ririmi ri tirhini hi ndlela ya kahle. A ku na ku va na ku tumbelelana leswaku hi nga tirhanga hi ba ti-phone call hi vutisa ku laha a nga va kha ringeta kwini, a nga va kha zama ku ya kwini. Album yi lo tala hi tinsimu ta ku khensa vanhu na ku tsundzuka vanhu hi ndlela liyani, na ku yoho HW Makhuvele yi nga swi vekisa ku yini hi ndlela ya kahle, yi tiphata that way hi ndlela yeleyo. So track number 1, no okay, tinsimu leti nga koho lani ku na risimu leri album yi vitaniwaka After All DJ Brian, ku va na Mani Khatisa, ku va na Ndzi Vuyile remix, ku va na Ndzi Vuyile, ku va na Ndzo Rila remix, ku tlhela ku va na Ndzo Rila, ku va na Ni Hetisa Xivongo remix, ku va na Ni Hetisa Xivongo, ku va na Xikwambani, ku va na Viva Mbiza, ku va na Xivongo Xa Mina, and then ku tlhela ku va Xivongo Xa Mina remix hi ndlela yeleyo. So lexi ni nga xi yaku ni ya xi endla ni to mi twisa nyana marimba lama nga la na timbila leti nga ka this album DJ Brian. Khensa DJ Brian and Wabongi na xitichi xa Munghana Lonene for ku va yi kha yi tlanga moyeni, cause vanhu vo tala va hlundzukile loko va nga yi twi moyeni and all those things, which I think it's a good thing. And then mastering ya album yi kahle na kahle na lava nga yi chayela va tirhini. So lexi endlaku album tinsimu ta kona hinkwato ti sungula ku fana i ku tala ngopfu marimba na timbila, and sound ya marimba na timbila a swi talangi yi hambanela kule. That's why mi twa ku tinsimu ta kule ku to sungula ta yelana. DJ Brian that one yi nga ku tlangeni sweswi. And then ku va na this one Mani Khatisa, laha ko va ku tsundzuka Mani Khatisa, and I think va ze va nga tirha xikan'we hi ndlela yeliyani. So ku va risimu ro tsundzuka leriya ro sungula ku khensiwa DJ Brian, and then ku va na leri Ndzi Vuyile yi vuye hi marimba,
Hi ndlela leyi so ti kumeleni album ya H.W. Makhuvele album ya kahle swinene yi tshamisekile. Ti kumeleni yoho mi tiphina hi yoho, and then lahaniwa ku tirhe marimba na timbila leswi endlaka H.W. Makhuvele ku yi va unique kumbe yi stand out from other artists. And then yi tlhela yi seta bar yi va henhla swinene ku genge yi nga zami ku kopela laha yi taka hi kona hi ndlela yeliya. So as talk a hi mani na mani a nga kota ku tlanga marimba na timbila hi ndlela yeleyo. So H.W. Makhuvele hi tirhile ka this album, and then ku va na tinsimu ndzo rila the way leswi strike lexi nga hi kona ivi then xi teka xi rhurhela ka Xikwembu. Ku na tinsimu to fana ni hetisa xivongo yo tiphata lani na xivongo xa mina ka ha ko phatiwa, and then ya xikwambana ku khensiwa xikwambana, I'm not sure which xikwambana. And then ya Viva Mbiza ku khensiwa Mbiza na Vahlavi, I'm not sure ku i Vahlavi wini and i Mbiza wini hi ndlela yeliya. So ni khensini guys ku va mi vone this video, thank you so much. Loko mi nge se subscribe ni kombela mi subscribe, inkomu. Loko ri mina ni ri Khani Mambo.